batho ba tshelela go nageng ya Zimbabwe ga ishita le moela wa sephethephethe o letetse go oketsega go ya bošegong gare bja lekgono ga ishita le maseng a letšatši la Paseka. Baotledi ba iletswa go latela melao ya tsela gape le go ntšha mahlo dinameng. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Beitbridge. This is the Border Management Authority's temporary drone operation center for the Easter weekend. The BMA says it has procured more drones and body cameras to enhance surveillance at the border post and also to combat illegal smuggling of illicit goods. I'm Koketšo Motau, SABC News, Beitbridge. Mara more soft. Because when you move o se le gale mo mo ma go ba ya go ona ni a go ona mo ma go Okay, Garafo.